hak jigilang gino hikai SSA ki badan nakshatri jong Meghalaya SSA School Association kepala penlong kan rotrek rusa warjarpsan nakalang uba Aristotle si Rambai presiden ula pensyah hilor ki matching dawa jong ka association shikino hikai ki balawan menishim benta uba Aristotle ula pensengau shikino hikai hilor ki matching dawa ki beladap ban pensengau shik sarkar hak bakalapan por ban perolong ki hapo uni ubnai nakalang gino hikai kila shem karai ban penlong de chehi ki bakamper bani ki wei par ki cacing ki ledak sorkar kamla ban penurlong yakimat cing dawa. Sorkar kamla ban penurlong hapo jong uni ubnai Oktober kai ginde. Sasisi ngalong. Rabiong bangin yaki pertabay ng tuong ban yaki nila suto. Nada ka sorkar kamla ban penurlong ya ka jindawa jongi hapakut ubnai Oktober kumbala pentip sangi haka minute kabala ai sangi ka meeting kabalong a punyutik jong ubnai August a pujang apusan kay ka sinjang kabangin le na yemenjor bangin yaki nanduna barakti na pe sangi matini yemenjor Yemenjor mengineki, tok play sipun kebalai. Hapleng jong ini por, hapo jong ini ubnai Oktober. Ni nak kino yalam nada PI yang ni, ya kata kacing menjor. Bagi seludai, bagi ni kendo, ya Honorable Deputy Chief Minister sa Preston Tensong, bat kumjuro, ya Honorable Chief Minister Sar Konrad K. Sangma. Pi menjor ya kata? Menjor bahapo jong bulan Oktober ini kendo ye Honorable Chief Minister sa Preston Tensong bagi Honorable Chief Minister Sar Konrad K. Sangma ye menjor? Ya menjor? Ya menjor? Awak kabakat do. Ginam ye tur pa lada ka sorkar kanam penurlong ye kini kijing dawa jumi hapo bulan Oktober. Nginom itu lupa kita kicing yaki ke bangin penlong. Ngin super menabek nakaliang jong kino yalam kino hikai SSA ngakerpat yepi pan yami renti pe. Nayong bakai kata kacing yaki ayu kong kane ba kino yalam kipen bana. Nginom lupa hangne ba kacing yaki kan long ter na baro kicing yaki ke bangin yaki baro sikata. Long lupa ke bala krek. Tanggawin nginong ba kacing ki kan long ka paper na baro kicing ki bangi ki baro sikata. Yo piyong mangin syong sa tangan nginom syong sa tangan kata belong lupa. Yo piyong mangin syong te amit nginom syong te amit. Yo piyong mangin pep school nginom pep school. Kito ibang ngale baro mensuwa kicing ki nginom le show. Bandong ki bara kre. Nakalim dumi kinoilam ngin penbana. Lakalong hakano adur. Kumba pilami renti katne hakas ni kabangin penbenaban penlong ya kacing ki ada ka sorkar kamla ban penlong hapo gnai Oktober kumba ngile ya lang hang ni hapo dan madan malki yami renti khnang ba ngin yo ban ke yo so jong kacing jong koble shiboi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya